dukeneye kwakira ubwami bw'Imana mu mitima yacu. We need to receive God's kingdom in our heart. dukeneye kwakira ubwami bw'Imana mu miryango yacu. We need to receive God's kingdom in our dukeneye family. kwakira ubwami bw'Imana mu rubyaro rwacu. We need to receive God's kingdom in our dukeneye kwakira children. ubwami bw'Imana mu mishinga yacu. We need to receive God's kingdom in our projects. dukeneye kwakira Imana mu mibereho ya buri We munsi. need God in our daily life. iyo umuntu mugendana When you work with someone, cyangwa mubana buri munsi, or you used to be, iyo ugize ikibazo arakimenya. when you have a problem, he's the one to know. iyo uhuye n'ikikubabaza umutima arakimenya. When you have something that challenge your heart, he's the one to know. niyo mpamvu uyu murongo uvuga ngo Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. That's why here verse 4 says, God will be their God and he will be their people. niwemera kuba umuntu w'Imana ukabana n'Imana, If you accept to be God's people and you dwell with God, izahanagura amarira yose ku maso yawe. he will weep all your tears on your tears. uyu murongo nawe ukunze ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, ngo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. I liked this verse said, he will weep away all their tears from their eyes. ngo kandi umuborogo cyangwa gutaka, The grief kuribwa or pain, ntabwo bizabaho ukundi, there will be no more pain. ngo kuko ibya mbere bishize. Because the past has haleluya. away. kubera ko ibya mbere bishize, Because the past ufite has imibabaro passed yawe, away. ufite ibikuremereye. You have a different burdens. aho uri waba wicaye mu ntebe cyangwa mu buriri bwawe, ufite amarira yuzuye umutima. Maybe you are crying, your heart is full of cries. ngo ariko ibya mbere birashize. The former has passed away. ibya mbere birashize. It is done. mbese urabyizeye yuko hari Imana tubana nayo ubuzima bwacu bwa buri munsi kandi ishobora kurangiza amateka y'ahahise hacu? Do you believe that we dwell with God, that you can finish all the past history? iyo turimo kwandika ku mpapuro, When we are writing on the paper urupapuro rukuzura, and your first page be full, uhindura urupapuro you change the page, you turn ukabona the ahandi page, hantu hashyashya. and you write on the new page. amateka yawe yuzuye urupapuro, Maybe your history has, the first page has been filled. ariko uyu munsi Imana ikeneye guhindura urupapuro rwawe Today God wants to turn the next page kugira ngo utangire kwandika amateka mashya. so that you can start writing a new page. Imana ikeneye guhindura amateka yawe. God wants to change Imana your ikeneye history. guhindura ubuzima bwawe. God wants to change your Imana life. ikeneye guhindura urushako rwawe. God wants to change your Imana ikeneye marriage. guhindura akazi kawe. God wants to change Imana your ikeneye new guhindura job. umutima wawe. God wants to change your Imana heart. irashaka kukugira mushya. God wants to transform you and make you new. birashoboka ko umaze igihe urwana n'ibyaha, Probably you are fighting with the sins, urupapuro rwawe rukaba rumaze kuzura ibyaha, and your first page is blank or is black, full of sins. Imana igiye guhindura urupapuro rwawe. God is going to change your history. God is going wakwakira to Yesu change. nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe You can receive Jesus, the Savior of your life, kugira ngo amateka yawe ahinduke. so that your history is going to change. kwemerera Imana ukavuga ngo Mana nemeye intege nke zanjye. To receive God and you submit yourself, you say, God, I accept my weakness. nemeye intege nke zanjye, I accept my weakness. nkeneye kukwakira. I want to receive you. urupapuro rwanjye rwuzuye, My first page is now completed. nkeneye amateka mashyashya. I want new history. ibya mbere birashize. The former has passed. ku murongo wa 5 The 5 verse, haravuga ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, and he who seated on the throne said, dore byose ndabihindura bishya. Behold, I'm making all things new. Haleluya. Hallelujah. dore byose, Behold, byose, all things. nta na kimwe nsize. I'm making all things new. mu mibereho y'ubuzima bwawe, In your life, mu rushako rwawe, in your marriage, mu rubyaro rwawe, in your children, in mu your house, kazi kawe, in your job, mu migenderere yawe, in your daily life, byose ndabihindura bishya. everything is going iyo to be Imana new. igiye guhindura ibyawe, When God is going to change yours, ntabwo yifuza kugira ibyo isiga inyuma. He didn't select one and deselect irashaka another one. kubihindura bishya byose. He changed completely all things. niba uyizeye, If you believe, uvuge ngo amen, say amen. uvuge ngo ndabyakiriye, Say I byose receive. ndabihindura bishya. All things is going to be byose changed. byawe ntabwo mbizi, I don't know all your things. ibyanjye ndabizi, I know mine.
nabishyira kuri page y'urupapuro bikuzura. I can enumerate 1, 2 last. Ariko nawe ibyawe urabizi. But you know yours. Fata ibyo byakunaniye. Just take what is Fata hard ibyo for you. bikuremereye. Take what is burden for Fata ibyo you. bikuruhije. Take those challenges. Hanyuma nurangiza ubizana imbere y'Imana. And brought it to Jesus. Byose irashaka kubihindura bishya. He's going to change all. Ntugire ibyo usiga. Don't deselect Wumve yuko other one. itabishobora. And nothing God can do. Vuga ngo niba Imana Said even this one wabishobora. you can Nabyo ubihindura. change it. Iyicara kuri ya ntebe He who's iravuga iti dore byose behold, I'm making all. ndabihindura bishya. I'm making all Kandi things. iti And said, andika write down, kuko ayo magambo cause those words ari ayo kwizerwa are trustworthy, ari ay'ukuri. are of worthy. Nababwiye ngo ntabwo umwanya mfite munini ari uwo kubwiriza. I was saying that I don't want to take too much time Ahubwo in the ndagira ngo preaching. nkubwire nawe winjire mu mwanya wo kugira ngo dusengane. I want to attract you so that you can pray together. Kandi iti And he said, hari ubwo dushidikanya ku by'Imana ivugana natwe. sometimes we doubt on what God is speaking to us. Ariko hano haravuga ngo byandike. Here in our Bible says, write down, Byandike write down, kuko ari amagambo y'ukuri because it is the word to be trusted kandi ari amagambo yo kwizerwa. and it is to be trustworthy. Ese urumva ufite ukwizera muri uyu mwanya? Do you believe today? Urumva ufite ukwizera? Do you Urumva believe? ufite imbaraga? Are you feel comfortable? Byakire Receive kandi ubyizere and believe ko hari ibigiye guhinduka mu buzima bwawe. that things is going to be changed. Ku murongo wa 6 6 verse 6. aravuga ngo kandi iti And he said, birarangiye. it's done. Hallelujah. Hallelujah. Birarangiye. It is done. Birarangiye. It's done. Amateka yawe yose, All your ibyo history, byakurizaga byose, all what caused you ubwo burwayi bwawe, your sickness, niba wizeye, if you believe, birarangiye. it's done. Hari ibyo Imana ishaka kurangiza mu buzima bwawe. There are the things God wanted to completely eliminate. Yemerere. Accept Him. Yemerere. Accept it to come in your life, kugira ngo ihindure page yawe. so that He can turn the next page. Kandi ndabyatuye mu izina rya Yesu. I declare in the name of Ndabyatuye mu izina rya Jesus. Yesu. I declare in the name Wowe of Jesus. uzakurikira iyi nyigisho, Whoever wowe will uzakurikira iyi follow these video, teachings, niwatura kwizera kwawe, if you confess, amateka yawe azahinduka. your history will Amateka change. yawe ahinduke. Your history will Niba change. wari urwaye, If you are sick, niba ivuga ngo nzahanagura amarira, if He said, I will wipe away all the tears from your eyes, birarangiye. it's done. Agahinda kawe, Your grief, umubabaro wawe, your soul, birarangiye. it's done. Ntabwo nzi ibikuriza, I don't know what's causing you crying, ariko but niba unkurikiye if you follow me ukaba wizeye, and you believe, byakire. receive, Birarangiye. it's done. Birarangiye. It's done. Jewe ndabyakiriye, I myself, I receive, birarangiye. it's done. Hari ubwo tugira ibibazo byo gushidikanya, Sometimes you will doubt, ariko but wakira amahoro yo mu mutima. receive. Guhera uyu munsi waryamaga ntusinzire, From today, maybe you used to sleep and you don't get enough sleep, ukibaza ibibazo byinshi udafitiye and ibisubizo, you wonder things you can't complete yourself, ariko byakire. but receive, Birarangiye. it's done. Ibyakurizaga byose, Things cause you crying, birarangiye. it's done. Jya mu mahoro y'Imana. Enter in God's peace. Jya mu mahoro y'Imana. Enter in God's peace Uvuge ngo byose and say all birarangiye. is done. Hanyuma igihe Alpha I'm Alpha na Omega, and Omega. ndi itangiriro I'm the starting n'iherezo. and the end. Ibibazo byawe uko byatangiye Your problem how started, ndabizi, I knew, nuko bizarangira and how it will end, nabyo ndakuzi. and I know it. Ndi itangiriro I'm the beginning nkaba n'iherezo. and the end. Haleluya. Hallelujah. Izi mivukire yawe, He knows the starting life of yours. izi umunsi wa mbere He wavutse, knows your birthday, izi n'umunsi wawe wa nyuma, and He knows also the end of your life. niyo tangiriro ryawe, He is your beginning, ni nayo herezo ryawe. the same like He is your end. Ni Imana ishobora byose, He's God ni Almighty. Alpha, He's Alpha ni Omega. and Omega. Nta cyayinanira, Nothing nta can. kibazo na kimwe ufite
There is no cyananira problem Imana. which is Niyo hard mpamvu for ikubwira God. ngo niba ubyizeye That's why I'm saying if you byandike, believe, write down, kuko nibyo kwizera. because it's for Ni Imana trust. itabeshya. He's God, you can't Umuntu lie. yagusezeranya akakubeshya, Maybe someone can inshuti promise you, yagusezeranya ikakubeshya, but he cannot complete. ariko Imana God ntabwo ibeshya. will not lie. Wakira imbaraga Receive the power. nubwo wabonaga ibigeragezo byawe bifite imbaraga nyinshi. Maybe the trials has more, is more than your capabilities. Ariko Imana yacu ni Alpha, But our God is Alpha ni Omega, and the Omega. ni itangiriro, Is the beginning ni iherezo. and the end. Ndashaka ko dusengana. I want to pray together. Ndashaka ko dusengana. I want to pray all together. Wakira imbaraga zo kujya mu gusenga. Receive the power that help you to Wakira pray. izo mbaraga zo gusengera ikigeragezo cyawe. Receive the power to pray your Kandi iri joro, this night, aya manywa, this iki gitondo, evening, this morning, igihe uzabonera iyi video, and all the season when you will get time to uzavuga ngo follow this. birarangiye. You said it's over. Uzavuga ngo birarangiye. It is done. Nkimara kumva iyi nyigisho, After receiving all nkimara understanding gukurikirana these teachings, byose, ndabyizeye, I receive. birarangiye. It's done. Tugiye gusenga Imana. We are going to pray together. Umwami ni mwiza pe, aruhura umutima, mubwiye gutinya. Umwami ni mwiza pe, aruhura umutima, mubwiye gutinya. Umwami ni mwiza pe. Mana ishobora byose, God Almighty, turagushima kugira neza kwawe. we thank your kindness. Turagushima kuri Imana nziza. We thank God you are God. Turagushima kuri Imana y'urukundo. We thank God that you are God of love. Waturemye mu ishusho yawe. You have created us in your own image. Ibyo bigaragaza urukundo wadukunze. That shows you the love you loved us. Uyu mwanya turimo, This moment we are in, twakira imbaraga zawe, we receive your power. twakiriye urukundo We rwawe, receive your love. twakiriye gukiza uburwayi kwawe, We receive your healing, Father. twakiriye kumara agahinda We kwawe, receive to eliminate all the pain. kandi turagushimiye ko duhanaguye amarira ku maso yawe. We thank you that you are weeping away our tears from our eyes. Ndasengera mu izina rya Yesu buri muntu wese ukurikiye iyi nyigisho. I pray for everyone who will follow or who is following Harimo these abarwayi. teachings. They are people who are sick. Turasenze kugira ngo ikiganza cyawe gikiza kibakoreho. We pray that may you stretch your hand Hari and abafite heal imitima them. ikomeretse, People are hurted. ariko Mana nabo turabakweretse. We show them. Abarimo kunyura mu ntambara bose, Those who are passing into wongere battles, ubarengere, you are the God who can wongere rescue them ubahumurize, and rescue them. wongere ubereke kuri Imana ishobora byose. Show them kindness. Urakoze rero kuko Mwami Imana unshoboje gusohora ubutumwa bwawe. Thank you that you have been with us. Ndasenze kugira ngo ukomeze kunyuzuza umwuka wera. We pray that you fill the whole spirit in us. Turasengera igihugu cy'u Rwanda We pray in our country n'abayobozi bacu, and we pray to our leaders. kandi turasengera amahoro ku isi yose. We pray the peace may be all over the Turasengera world. inshuti zacu aho ziri hose, We pray to turasengera all our imiryango friends, yacu our aho iri families, hose, wherever they are, kugira ngo ukomeze kwiyerekana Mana. so that you can keep manifesting yourself. Urakoze kuko uri Imana nziza, Thank you, God, that you are a good kandi God. urakoze kuko hari ibyo urangije mu buzima bwacu. Thank you that you have done a lot of in our life. Mu izina rya Yesu Kristo umwami In the name wacu, of Jesus Christ. amen, Amen. 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 Imana ibahe umugisha. Thank you very much. God bless you. The glory, we worship you alone. You are worthy to. Oh, we give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be. Oh, we give you all. We give you all the
worship you, our Lord. You are worthy to. Oh, tuguhaye, tuguhaye, cyubahiro, Mana turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. Oh, tuguhaye, tuguhaye, cyubahiro, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. korera nimugende uvuga ubutumwa bwiza korera nimugende uvuga ubutumwa bwiza dore igihe kirangiye iyo twiringiye nivuguza imana nsenga niyo twiringira iyo twiringiye ntabwo idicana intege ntawayikoma ntawayikoma icyo yavuze no kugikora izabikora imana dusenga niyakuri twiringiye niyo twiringira ntawayikoma Mwami Imana izina ryawe